Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kawai ka tuk-tuk Suzuki Gixxer SF kelas 1 ke step jongga arpu arterik unai Ïing arjar arpsau na Phyllaw Ïing maulai Mawïong Umjapung. Utrai jonggani tuk-tuk arsyaka ula ujor dag ejar ha maulai police station bat ladadan manu-manu bayoi songbaban pentip lem hauni mobile number hinyau riu sau not kendai not riu arlai.